Akan ke video ngan pen EAP kumno ban download yaki admit card MTED arjar apusan ngagarpat EAP apin subscribe yakan ke channel naman ta kiwe pat kijing.com kuble shibon lecha u google jongpi nang ta sa type MTED admit card arjar apusan scroll shukpo kendon kini kiling room klik kini kiling DERT Department of Education Government of Meghalaya kan mi kani ka page hang ni pat klik nang ni notice board nang ta sa scroll shukpo pin UI kini nang ta sa klik hang ni notice and circular you can click here to download admit card. Klik hang ni kan submit kan ka page. Hang ni pinyo ki handbook for MTED arjar apusan. Ki syllabus paper 1 but paper 2 ro yo. Nang ta klik tu ko senduk chajrong. Klik biang hang ni bato download. Kan mi kan ka page. Hang ni pinto mobile number. Nang ta sependa puni captcha. Hadin mapila ada pendap begini, seklik hang send OTP. Unpoi OTP ha ka phone jongfi, nang ta submit sa pendap hang ni, bato mobile OTP. Hadin mapila ada to ni sa verify OTP. Kan submit kan ka page, download application form, download acknowledgement, nang ta download admit card. Klik hang ni bato download admit card pin sayo ka admit card ka jungpi nang ta hadin mapila debio ya kani ka admit card pila ban save as PDF nani pila ban print bless you one.